ne juma njega ngakunyita ugeni hari Ngahiha cia Kiumia. Reke tumurike mubunge wa Yala Simon Mbugua. I paid here. I paid 30,000 shillings. This is the amount of money that I paid. Yeah? This is the amount of money that I paid. This is a private function. This is a private function. This is my function. It is not a political function. It is the way you would hold a party. Can you stop somebody from doing a party? Niki kiracungiririo negene. You have already intimidated the manager. I have already recorded him. I have that recording. You have already intimidated him. You told him that you are going to close the hotel. Haya. Leo okuga atia thutha wa kwagagio. Kama mnataka kunishika ni sawa. Kama iko makosa nimefanya, hawa watu ni wa press, mnishike. Kama iko makosa nimefanya. Ndio nimekuja. Angalia hao. Hao ni watu wa press. Kama kuna makosa nimefanya, mnishike. Mimi niko tayari. Tarĩrĩria na rũthiomi tũkũnyita. Eno rediti gũkĩte gwĩka press conference haha. No kwahũrwo thimo kuma igũrũ. Ndiĩ kana igũrũ kwa Ngai, kana igũrũ kwao, ndiramenya nĩ igũrũ kuma kũ. Gwatuĩka atĩ ndigetĩkĩrio gwĩkĩra press conference yakwa kũrĩa thĩinĩ. Reke tũtigane na icio tumũrĩke cia demu. Mũmbunge wa Subukia ati demu ukwenda cigerekwo Kabiru. Tunaomba serikali hata hizo demu zikuje zifanywe infection. Shokera rigi. Tunaomba serikali hata hizo demu zikuje zifanywe infection. Inspection nimeongea sala. Na komanda wa borithi kaunti-inĩ ya Kiambu ri yararutire mukana kuri endia a bangi. We shall crouch in. We shall cross in until we get all of you. Na ihenya ri nikitwerekerie maitho Nyandarua. Maitu witagwo atia? Nime Muthoni Mugambi gutoka itura ritwa kinaitwa Kianguya Gazara. Waiga ni ukenete? Tunafurahi sana. Wakenio niki? Shauri ya mvua ile alinyeza ilikuwa kitu ndani ya mawingu, hiyo ndani yake ilikuwa kitu nyauzi. Rĩu ri mbura yo ira burekire atia? Tunatoroka kabisa tukaenda ndani ya nyumba thĩinĩ tondu hiyo nyumba na gonyorwa yothe na mabati kina nini wotire kendo. Mama kaunti ri aramuheire uteithio uriku? Na leo mama kaunti alitubea mrengeti na mutu wa kuruga na maguta na sukari na materezi, alitubea na zuburia na giciko. Na tondu ni mwakiheo materezi ri ni mugukoma wega? Tutalala musuri na kulalia gikondo. Reke twerekerie maitho kaunti-inĩ ya Nairobi. I think the status program is very clear. Governor wa Nairobi tarĩrĩria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere. Excellency, the status program is very clear. After the anthem is the governor of Nairobi speaking, then invites the minister, then the deputy president, then you, Excellency. Ni ũndũ wa gĩko kĩu rĩ, mũrũgamo waku nĩ ũrĩkũ? Hii mambo ya kuniandamana tafadhalini tuacheni. Na ngĩtiriha. Nuona moko maya ni kuhataria ngutharagia. Atoka tuhe mbeca ni nuona kena hani makindugia ni ndaheo roigana. Asanti sana. Getwo Nungari Wambui tuonane Jumaa yũkĩte thĩinĩ wa Ngahiha cia Kiumia.